Ada porphai narteva porpen Karbi Anglong Autonomous Council session ki padopen Ovidira Park ketok ki pangcheng. Assam University Difu campus along Ru Samsung Singh Intia Kumlin pen Dambelia Thon Kangpu. West Karbi Anglong Kiruni Habar Rikang Mihom Arong Edona Hemalong Tekiasu Kachipachongda. News time along pen kato kawai phada karong pajiriglu nanarjiponik thabir tangton pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be pen theru inkore ECR ni council session mate suri hinira kriner kerpen suri hinira krisir kep dhinaning kana farman session pado pen Karbi Anglong Autonomous Council awili raphar along sera dak pen ketok pangcheng pon Theory inkoi arni Dihin anata arpuki doa CEM Tuliram Ronghang session along kijai Council budget chingwa chingsai including chap etapi Theory inkoi ECR ni dihina kimi dengpon Akimia budget phan kep pakam lopu session along CEM Ronghang pachataksi dihina kimia ningkana phan suri pharu plira prikebra troxy societ tangka panong pontang lopusi alangli session holalong pachatak Assam University Difu campus along Ru Samsung Singh India Kumlin Ben Jambelia Thon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Odengpen Kangpu Pona Biota Kat News along Biota Nangle Lobangso Kangpu Pona Long Kachitong Dun Lage Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh Be Iematum Jokot Singh Ingti Roton Teron Rup Singh Teron MSc to Mongol Singh Timong Dor Singh Ronghang Ram Singh Timong Prabhat Chandra Taro Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas Assam University Difu Campus President Robinson Taro General Secretary Sarkang Timrong Pilapen KSU President George Timong Chitongdun Kangpu Pon Amailong Assam University Difu Campus Atumpen 1000 seaters auditorium hall Lapen motor kepasang di maputak CEM apa memorandum pajirdun Lapen memorandum maputak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang hinpen ki claim PJ pan lamchak chipitekang Rasta bonai dim buli moi প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আৰু লগতে ষ্টেচু লাগে বুলি কে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ডিমান্ড কৰিছে এইটো মই আজি বনাই দিছো আৰু লগতে জাম্বিলিয়া থং এইটো আমাৰ কাৰ্বি বিলাকৰ এটা এইটো আইডেন্টিটি এইটো এই তিনটা মই প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছে এইটো আজি উদ্বোধন কৰিলো আৰু আগন্তুক দিনৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত আমি অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আজি কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিটো নেকি তেখেতসকলৰ দাবী কৰিছে অডিটৰিয়াম হল আৰু লগতে ইয়াত ৱেটিং ছেট সেইবিলাক আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি বনাই দিম অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সেইবিলাক সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিম Pirthea dang pi hirjir aranyalong pachaton donsi pini theruni pha inkoira ECR ni kechengsi Difu Poetry Festival Rangsna Sarp Auditorium Hall Lurulangso Difu along hirjir arongoje amai padopon Hirjir arongoje Karbilamet amaya kongchun bang Kamsing Hansi pen sing puponlo aluhi sarpo aman pen eminent writer and Sahitya Academy awardee Dr. Premananda Musahari Lapen eminent writer Aurobindo Oziratum Chetongdu Jaimek ateng pen Karbi Poets Meet Sar Chandrokanto Terang aruteng pen sing puponlo Lapen Sarlun si timong pensi Chipahem puponlo Kechupha hirbang po hirbang piatuma men lake Deben timong Kamsing Inti George Singh Be Sai Singh Rongpi Bijoy Teron Ganti Tok Biatum Henlo Next, let's call on stage. Pepot mapo, majulo, langi pulo. Lagi, borali masuk bordana he manuk kuthai. Itu gunai dukanan mere manuk kutna. Puthot English poet asayang deng kangpu pon laki AUDC pen Dr. BC Das pen Mai Kachori pon laki Tokbang Thanishur Ingtia tum henlo kichu pha hirbang po lapan hirbang pia tum men Joy Singh Tokpi Dipali Ampi Roslyn Taropi Antanu Delapen Kabin Teron pia tum henlo RP2 Assamese poet angdeng AUDC Assistant Professor Dr. Hiramanna Das pen Singh pupon lo la so mai long Mai Kachori pon laki eminent writer Saret Hansila pen chupha hirbang po hirbang pia tum men ke Khogen Ingti Chandra Singh Terang Monju Teronpi Monju Hajarika, Kamini Boro, Putul Chetia, Parirong Pilapen, Laso Mailong, Mike Charipon like eminent writer Saret Hanselapen, Chopha Hirbang Po Hirbang Piatuma Menki, Khogan Ingti, Chandra Singh Terang, Monju Teronpi, Monju Hajarika, Kamini Boro, Putul Chetia, Parirong Pilapen, Povo Prasad Diuriatum Henlo. Anparta apitu asayang deng laki owe kimiatum hirjir ki hirchipate ponthulo kadok kowe owe
kimi hirbang po hirbang piatum bangner kep kebra pho hirpon lo kichengsi difu poetry festival along nong e kilong duna tuma men lake karbi section along kichengsi nong e surjo rong par adun tho nong e jina lekthi pirapen ingdeng ke thama nong e longsing terona tumsi chepalong dun lo Assamese section along kichengsi nong e smitra bhuyan nogam adun tho nong e thoniram tisola pen ingdeng ke thama nong e nayan tanti DGC tumsi chepalong pon lo an part English section along kichengsi nong e sami alonkat be piruka sen difu adun thonong e struggle phangcho harokhat lapen ingdeng ki thoma nong e hirap joti gogoi jorharat tumsi nong e chepalong dun lopose birta rib dun long nan malam sopor phandina farman birta mointo baniksena और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong gahem bitch kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputhar Bir Dalong Wang Thulu West Karbi Anglong Kheruni Habar Rikang Mihom Arong Edona Hemalong Kidam Tang Theruni Phai Trainer Cap Arni Tekiasu Ejon Kachipachong Dam Lapen Pini Theruni Phai Inkora Isi Arni Ingnam Rai Komasai Kematum Pen Kachipari Deng Pora Birta Kheruni Pen Card News Sabera Gi Birani Hipen Birta Nang Pali Kidam Tang Theruni Phai Krisir Cap Arni Ingting Rim Rim Apor Number Ing Nama Jopen Nang Barsi Selini Janadung National Highway 39 Kachilenga Tawar Pialong Teki Klang Birta Card News Long Birta Paklang Ponlo Lason Thak Taksi West Karbi Anglong District Kheruni Ahwar Rikang Mihom Arong Edona Hemalong Theruni Phai Trainer Cap Arni Tekia Suejon Chipachong Dam Tekia so Kachipachong Dam ahem Pupen Kipachuni Pon Atengke Rongodung Nokka Tekia Jopen Wangamat Hemalo Nang Luchok Posi Alang Lipen Pachuni Pon Chirok Tok Abang Photnumpen Kaning Jipon Atengke Marat Marengapi Rong Rup Lapen Kachilenga Tawar Bitheki Jujamate Klang Ia Theke Ingna Majota Kachipachong Athai Lapen Kachupala Thai Kaweda Porta Hailo Pusi Ningjirenti Athema Ingnam Bitheta Ingnam Ki Parumate Aron Repen Theng Pitheng Prang Ki Piajok Sapri Danglo Anparta Ingnam Majosi Asontin Asai Ki Klema Tumta Pleng Setlo Plus Ingnama Ingnar Teke Bongkri Pen Chenglong Ingnama Long Kido Marat Apianta Munidatum Rong Rup Kaboche Longsi Nang Chipachong Ronglo Lapen Kachupana Pansitami Wang Nang Koklo Pota Ningjirenti Si Api Thunat Rong Api Thunat Sapsa Habidu Nokado Malah puben si bang juga, amal dari kenal cak. Tuwe. Dia barang we. Angke perasan pacing lah. Perasan lah si me tumbang kisu dokumat, uzai dalam kau lo. Amal si hembang dia sila so information long lo amat. Lagi perasan information tidak lah, kopi ni lah tenang lah.
Kidam tang ning kana son thak thaksi pining aning kanta inglong polong karbe khai kangthima pharman karchudam jepan theri ni pha ingkoi arni pen karbi hemtun pi rong marjong lumajong klam serlong jon pen barlo khai kangthim porom puthi jutang jubat pen chenglong do ona son inglong polong archudam pen jakong horang on se kipalong jepa nilip nihang puta rong khang karbi chitong pet pen pini inglong pokar chophan barlo karchudam jelong ki bardo natum karbi richo barim lindok po pen chenglo karbi ai khai phan kaching hon aratum dunrinti pini theri ni phai engkoi pen ni phai engkora pli arni ansi ladak hemtun pialong nangle thuji hemtun pi pen longnit an ke karbi anglong chanamas council pen si bas pidun lo longnit pen inglong po gari da mochit an ke truck pen si damlo la pen gari ki damonia dima long pen inglong po phuchong an ke ekeng pen si palenang po si phulumba jong la pen thongpan kardom kardi tumpen pachini biota bangila pansikang ton poniklo domi thakmi kurbang thu